Anyang laki din! Agsubli ako ni Jay Dubai, tatang, nanang. Agan-anad ka ti panagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun gayam, alaan yun da ito'y sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulen asing-sing ken kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon da ita. Ay na, agyam anak ko. Balitok ko naman. Naggana sa inyo. Sa dino ti papanam, saryo. Awisag man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakit. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan nakunak, saryo, Ikakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. No makita da dagiti alas kaw. Param magday jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo, mili bakait. Nurse nga min, ijay Dubai, di anak na. Dakkel ti sweldo na. Angam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw. Ha? Pasikat. Bayam latan. Trip na nga rod mait. Sa maysa, mayran-rano dakmait iti kinaparamag na. Una, tamay sakamit asumusok mo. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat itaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayawn, kasla kayo meten aglang-langa akaldaing. Ayan niya laki din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab kapay. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y parangan, Saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang nga ipakita ti kabarbaro a sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam apo managnaka ta kaya mo ngay paramag dayta barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina daytaw, numapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan agatagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, awan bibiyang ko no nanginawan no saan. Tasanak met nga graraman nakasken ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Agpaiso may Saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang. Hoy, Saryaw. Napaklan ka paramag. Amang ano day tanto ti pakaisagmakam. Anya kumangay ti pakaisagmakap, tatang. Uldapon na ka. Agasem, iparparamag mo pa day ta balitok a kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Ay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asim mangput dito'y balay, saryaw. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmakak nga gusari ti balitok a kwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Pakaisagmakak ka nga raw, tararamidag. Talaga ba itaparamag ka, saryaw? Ingkakit din iparparamag dagiti itidken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot saling, kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa papasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak may ti araramidam. Pumanagna iti paraangan. Kas kala turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talagam. Nakapurpurma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maysa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kidaing. Ay, kat bad trip ka na. Kaisuna baro dagiti usar kaw. At dapat balitok asing-singken kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka iti lakok ang nateng, saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng? Karne ti sinsitaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya. Uy, manang, no makitam lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. Ay naggana saan? Itay agsapa, nagarmusara kiti imported a corn babe. Itay mo't pangal daw,
nagsidaag iti lanson mate nga important. Iso anyak kasapulan tag siday tinateng, para lang data kadagiti awan makukwartana. Iyaks! Atoy ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, parisaryaw. Sana all maraming pera. Hehehe. Ay, diya kaya tagpainom, no kornik lang, ti papulutan ka. Kababain mo't ka na kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak, nawan ti papulutan ka. Bala, agpapas tayo nga ginumit ti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, parisaryaw. Saan ka nga agparikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At dapay nga agbilib kayo kanyak ano ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kutse kunam? Wen pari itaw. Dete kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Dete kumakutsi at tumayab ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab akot si tigatangan, parisaryaw. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan laeng ijay bulan ti papanantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, parisaryaw. Ijay langit. Ay. Nagganasan ngay, parisaryaw. Ay, wen pare. Kalpasan ti panaginom tayo nitaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailan ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anyala, kiden ni tatag. Awagan na kiden ni ti Senyor Saryaw. Talaga man, kas kalapangkis akarag ang nakaida. Nagdakalan tabuk si Mau. Day talagin inom iti arak ti among maramidaon. At dayta ka manin ako nagtatang. Isungarot ti kayat kong aramidaon. Nakapurpurma ka, naganglik ka mga ron. Tatang. Agat arak pala ti payod Mau. Inaldaw kang agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Ha! Ay, naawanan ti bagam kanyak, tatang. Go away! Go away ta ropam. Anya nga ta, no day ta biyag mo ti ag go away, salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay, awisak ko maijibalay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani natay idinaudi apa nagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapoy tinalabas apa nagin inom na iti arak. Agsasaong agmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni tawi. Tamang nuad-adda ang madadail ti ulo na. Saan kalumat nga agsidsida iti natang ni Saryaw, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baga na kan ka, di mo papatsain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngamda lagip ko, dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Andamot ija tay manugang ka. Iso ti agsida iti natang ngalakom. Sige man nga rod, biyanong. Kapuros pa'y mat nga rod dagiti lako ka natang. Nay, anya tararamidam dito'y balay, manang Roseng. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Imbagak matenken ka, manang Roseng. Saan kami agsisiday tinatang? Ha? Karne ti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asaan kami agsisiday tinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulaw, manang Roseng. Apay ayang ipapilit mo ti umay agla ko itinatang dito'y balay, may. Saan kami nga ron agsisiday ti ruot? Anya? Go away! Saan kami agsidsiday ti ruaw? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Roseng Saryaw. Kababain. Ay, awan bibiyang kao na mabainan. Imbagak matenken ko, saan tang agsidsiday tinatang? Tapasig akar ni ti sidsidayin ta. Bagnang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida itinatang. Gaputa agraraman ka abaknang. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpaangit ka mo nga raw. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak tang agtrabaho iji Dubai. Nurse ko naman.
Nalabos na itan akin na parang magmaw sa riyaw. Si kamot lat maibabain. Mala, agluto ka kida itinaima sa pulutan. Tao may dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka manay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? How? Salawasaw ka, limalalakyan. Atiw mo pa iti babae, amarites. Imbaga ni Bagabaw, amadadahil ka no ti ulom no babarte ka, pare. Pat-patsimot dahi siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman aktay nawis nak dito'y beer house, pare sa real. no problem, pare. Awan, apulos ti kastusem. Siyak ti magamong agbayad iti inuman sa ngarak. Awan gayam. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmagnata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa real. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. Roy, pare, ikaw, kakaiso na nagpahuit diyan ako. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare sa real. Mga no matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawan na. Agawitan, pare sa real. Maulawak at alagan. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga, pare sa real. Dua lalaki ito nakabalangan ni dalan ta. Ha? Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam? Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayong agtungpal? Pagkasayaw! Di wala ti kwarta ka na lakas ka! Alay! Ay, nawanan di balito kasing-singkin kwentas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gonggo na ba? Naikawan. Dahil ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa nagitawan at bay na lalakay. Ay, naikawan. Ay, naapo sa riyaw. Agnakam kamo siguro itan. Manipod ita, saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta. Ano tingad mo asawad sa laing? Impulong ko ter aramidom iti anak ta. Di ka lagbabain. Sana pidpidutin ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanday ka. Makamu ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-may sa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla manay na yun ang dagiti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ang timay sa kalding. Sa dino nga tinangalami ti kalding. Napidot ko dya igi ti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsao. Tama nga no, damakangag kan ka akaruba. Kunakon kat at tinakaw mo day ta may sa kalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nyalakit din ni Rona ya. Diyak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije kabang-ibang a barangay, pare Romeo. Kasta ka di. Kasarsaritan mo di day dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man di natakaw a kalding ti pangamaag. Ha? Tinakaw da ti kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay, una yan.
Agraira man nga ruden dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kaldeng. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko matityan nang agsiday ti karni ti kaldeng. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinagganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan ni ti manok. Ay, wan Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan nga ti karni dagitaan ni ti ba manok. Yummy! Oy, rabi iuna yun, Romeo. Maturog kan. Maturog kalatan, Rona. Bye-bye anak latan. Tas anak pa yung makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mata maturog kalatan. Di kan damag-adamag. Makamu ka no di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakit din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog. Tas sa anak pa yung agtuglep. Narnakan lakit din titurog ni Piling. Naidapmat na dagiti silaw na. Ay sinalbag. Taul dagiti aso dita abagatan. Naman no adda agronron data no diti sa anunay nga dayo. Dayay. Nagsardengin ti pa nagtaul dagiti aso. Gundaway kung dayto ang mga laka dagiti manok ni Piling. Kwarta manin daytoy. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matiti balay idirabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling. Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling, kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan, Romeo. Saan ka lang amangalding? Ludikat agmamanok kapay. Aniya? Mapanagkakla ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pari Romeo. Awen, pari nato. Usarak man ngagtalon. Imbag paiken ka tada igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pari Romeo. Awen, nato. Nagagutak namin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sos, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaag anapukaw. Apay, pari nato. Kita matlatang dagiti kalding ko. Ha? Kwa? Naglulumag dagiti kalding mo Amumatan, pari nato. Nagagutak ngagtarakan. Dakbaybayan amabisinan dagiti kalding ko. Kanayon mo't nga gronda dagiti tanod ko. Gamsan da matilew dagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabangibang a barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw, at damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No adamadlaw mo akarkar na iti arubayam, iteks na kadagos. Tamumat ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no adama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron, ha? Ang mga nuad na makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin ngagtatakaw ka? Hustoon, di mo pigsanti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tiba Manok ko naman. Kakaiso na nga do ti manok ko, pare nato. Pinartik matan dyan may sa atap no maramanamat. Agyaman na nga ro data, syakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, sika amin ang tinagastos. Anya lakit din ni pare nato.
Nagbasit la banag da ita? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak. Pare Romeo. Nagagitak nga ro, di so nga dulat ti kwarta. Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napaya nagsanay ka? Malagip ko lang nagiti manok ni Piling ang nagpukaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalalaang timan ni Brown. Ha? Sigurado ka iti day tangay bagbagam nataw. Dahita tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pare Romeo, kapitan. Siyak man timang paliiw ken ko na. Hun, kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na. Kan nailasin ka ti kalding ti pangamaag. Ah, Hun, kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ro na? Anya man ta pagpupudutam? Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na da day takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung nagtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapagkwartaan da itoy. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga tati aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalang kiumat. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko amanok. Nananana, sa bali ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw dito barangay me. Ha? Ipakamok at dagos dayto ikan ni kapitan. anya ti aramidem itay je paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa balit itinor ti sarita kapitan. Anyat pagkitkitam kanyak? Adadakas nga aramid ko? Apay, akas ta ti sungbat mo kanyak. Magasangan ka, ta adda aramid mo. Ako nagnamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibagak nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Anya lagid din ni kapitan na ya. Kaslag dua-dua pa ilang mait. Apay alim mabaga tarupam. Kas kalamapaysuan Romeo. Aha. Maduk, talakla si kati agtataka o dakas ka kanyak. Apay akasla apurido ka, Romeo? Apay asaklatan ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliiwan. Saan ka manin amakaid na? Tanawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amom. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni Kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak anag kurang anang bagbagakan ka. May wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilay da. Subliyak to ida into napudot man inti panawain. Nas ka na padakalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no may lakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Agawid akit din. Dakpay nagarmusar kahit. Mabisina kaun. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kantibaka na. Ay, agtatakaw day tataw. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko rito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong ramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidain. Wen kapitan, dahi ta tinapaliiw ko ka ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali na paliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglemang, saan nga kuri kanyak.
Dakas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay Romeo, kas ka lang maururaman. dagiti tarakan ko akalding kan baka. Apay dagiti taraken mo? Awan na ba ito ni Talon? Anya? Dalaki din nangala ka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akalding kan baka. Pagkwartaam laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga itinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak dedyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatak matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kung ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidok day tatap na agnakam kan. Di mo aramidan day tarona. Diyan ko nagtakaw. Basta di nakipulpulong kini Kapitan. Pangasim. Anya? Agsingsing pa takon bakit? Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Di nakipulong kini Kapitan. Diyan kaya ti mabalaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagatua pulutan kanarak. Mansaw kagatua. Kakaisu na nagadaw tinapasadaki ti kalman. Eh, wala gani. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kagatua. Ama mo dagmatan. Talaga nga ado ti katangag nga arag kan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Una ito nagpainom ka manan iti arak kadag iti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna nagadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayad na itangan aramidam. Gastador ka launay no anda kwartam. At dayta kayo manin, tatang. Puno mo ti bagbagak. No kumataurnongam dagiti kwarta nga igatgatang mo iti arak kan pulutan. Di anda pa'y maurnong yung agasawa. Tatang. Dahito iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpad. Tapno anda kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayaw. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho, iso nga adu mo ti kwartag, tatang. Ado nga agpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo ka di ti balay tapno sermonan dak, tatang. Wine, umay kabagbagaan. Sana nasaya na tangar aramidam. Ibusem ti kwartam kadag iti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto ti imbagakan ka ni tatang gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita, datan tinaibusan iti kwarta. Anya lagi din. Danag mo na ya isang bakit. Mapanag man nagpasada, barang makaaduak. Tapno ada manin kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwartam? Hoy, supardeng ka na, isang. Diyak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa isir-sirbim nga agpaspasada. Tapara matla kadag iti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumardeng kan. Magasangan ka, gaputa agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kidi a tao. Oh, ising. Atuyin ti utangam asa nga kilo a bagas. Ken 2 a dilata. Agyamanak, isa. Mas daawak man ken ka, ising. Anya ti pakasdaawam kanyak isa.
Kanayon nga agpainom iti arak ni gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Angam, apay nga umay ka pala umutang. Kasanumot ngamin, no adda mapasadaan ni gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Na umaakpayan iti dayta nga aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes sa para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siyak ti mauma, ay, panawa kon ni gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Adumanan nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Nga pweso, Tiryo, nagganasun ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok and dumapay. Wow! Nagimasin. Na ito yati pulutan. Agren nagkayo iti arakan pulutan. Ado da ita. Kakaiso na nga dumanin tinapasadaki ti kalman. Ay, naggana sin Diyaw. Agpapas tayo manan nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daem Iseng. So imot kan mantika. Uwan tatang, an-ano sa kunday to'y asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. E din to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni ganay. Awan imbati ni gani asidaog tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanya. Ay ti awanan bayin a lalaki. Danugak san ti tengged na tapno saan na makaangais. Makaturturo ka kon. Ising, bakit? Yaplag munti ka man na pagidak. Si kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Apaya sakti, baon mo kat nabarte ka karot. Sikati agtignay ta saan ka nabartek. Basol ko aya, no apay a nabartek ka, gani? Makamo ka iti biyag mo. Alala, maturog tagilin. Ising bakit? Maturog kang agmaymay sa dito'y selekta. Sabali ti pagturugak. Pagturugam nga raw, Ijay salas. Di ka din gumurgura kanyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap alak ka maturog. Bakalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaiddakan ka. Anya? Dwala ang akaring ti pagarmusaran tayo, Seng? Wan, sagay sata. Gimatang ka kumamat iti naima sa pagarmusaran, Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko, kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay ababarkadam. Anya lagi din ni Seng. Di ka nagsahupay. Di mon pakibyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idinto ta siyak, soy kan mantika laang ti sidsidak. Anya lagi din ni bakit. Anya kalaki din bakit. Hey, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti laangan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kayat mong matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasayaat mo, tasikan amis mo ti imay dito'y tersenak, gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo, kan ni Iseng. Utang ni Ising data. Iso ti singiram, saan ka tasyak? Na, anya kumangay ti pagbayad ni Ising iti utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sika ti da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay ababarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. Iso nga, agbayad kan. Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog.
Nagpuskol mo ti rupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay. Ay, nag-repair kami iti Jeep, tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay may. Tatang, Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, iso ngay malatiw kanya. kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kun kahit, naglaing ka nga gastos, no adda kwartam. Ita, umay ka agdawat iti kanep. Danugan kanto, pa'y salbag ka. Anya lagi din ni tatang. Saan adito'y balay ti papana mapagdawatam iti lamutam? Mapan ka kadagiti iliblibrim abarkadam tawan makanditaw. Tatang, Kulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastan ti pa'y tipulutan nyo. Kanya nga ita. Tawat ka niti kanep. Pasinsakan, parigane. Nairanamat ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. anya? Kat kumusta nga, di paspasada majip mo, parigane. Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko kwa. Iso ngawan pa ilang panggata kita. Ingka pala umutang kadagiti dadno mabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige. Kasta nga rod taramidag, pariteryaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jackpot yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos, inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw ter aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasitgak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta, napayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo ten kwartata nga igatang ta iti masapsapol ta. Ostaon, di kan sumanao dita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang asika ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan day nga inaramid mo iti asawa. Pinapanaw mo matan iti balayaw. Nailaw anak lang nga nang papanaw kan kwa na tatang. Mabisinak nga men iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kwa na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't lang iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Aw, adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam diti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan, bakit? Anya? No, anyaman ti madingin nararamid ka o pakawanin na kaun. Maiiliwakon kin ka bakit? Sikalat pampanunuta kaun. Ay, Jack mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin, Jack mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos ka, nagbangluak. Uray pay. Saan ang makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo ten kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwarta ang pariteryaw. Awan kwartak ko naklangarudin, parigane. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay anagudawng. Anya ko mano, nakita yan, nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteryaw. Ay, awan malagip ko at tinulungan nak, parigane. Anya? Pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka.
Pautangan na kun Mabisi na ka talagan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang niyo. Sakbay a pautangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko kan ka. Ay, mabisi na ka talagan. Masyan ka kanyak. Ingkag pakpakaasi ka dagiti babarkadam. Saan asyak ti asitgam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka no ba't kwartada? Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanyak? Why, tatang? Why? Huway tarupam salbag ka. Dagitin libre mitiarak di da ka matulungan. Sinalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyag patulong di da ko namamaw. Gunggunam Agkakaimas paya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwada. Hindi dak amwa tulungan itatatang. Leksyon kan kadayta salbag ka. Nagsakit na ut-ut-launay da ito yan napasabag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka ngamin ganay. Ingkakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! At dakwartak ita, isang bakait. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya, igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay. Bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparambag mo. Anya laki din ni isang baybay anak latta ka de. Bakit? Parambag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din. Jak kaya ti matagtagibasay. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man nagtagibasay. No makita da nagalas ti susuot mao. Ay, liblib yan da kalang. Anya? Ay, jakmat pa atiw kadakwada Iso ag gumatangak mag, titi ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay, talungat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day taw iti agkakangina akawags kan sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mo't sa bali apapapanam? Anya laki day ni isang. Abay, nasken ka di pa'y nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam? Imbag kumaano mangup opisina ka? Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang ka iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Sana kakasken ka apasikat! Gumatang man iti bitsen, nana. Ha? Una yan day tanga itsuram, titaw. Apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panawan, ngam nagpuskol day ta jacket na. Malaminak nga raw, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito pa'y day taaso ang nakaidda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamay ti asaw. Anya nga ron ti katangam, titaw. Imbaga kitayan, abitsin ti katangag, nana. Ti kayat ko asawan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa yamay sana, nana. Malamabit lang nga raw ta mga laki ti gatgatangam. Aha. Aha. Adto yan ti gatgatangam, titaw. Aw,
At ti bayad ka, nana. Ha? Nabukol mo't asang ribaw. Awan barya a pagsuklik dita tito. Mano amin ay ti bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain, kan piso akin day. 4 pesos lang ti bayadam. Ilistampay laang, nana. Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay, basta umay mo bayadan na. Wala na. Di ka di madanagan. Para magmo di manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sa akin day. Ngam nabukal asang ribaw ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day di atitaw. Uray siyak Sufeng. Jakbet kayat ti ugali day di atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya, ti tornilyo ti utak na. Nagasam, nagpudot ti panawan, ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron day tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta, piman pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko ng pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito'y paraangak. Jak kayat ni makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba. Sa anak mo't niyag parparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparam magkanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Uray anya ter aramidem iti bagim tito, saanin nga agbaliw ti rupam, kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't? Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na, tapno makita damit anapintas ti sapatos kaw. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katag iti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalan ta ka, bakit? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay kala dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa'y dita sapatos kan badom. Tatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidem, madlaw aparamag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti serbi dagiti agkakangina akawus mo, kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Mapitakan tumatla dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon? Kwa? Dagiti Korea at kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam ti itaw. Ay, dadailan ti ulaw. Tatang? Ay, magkapay tito. Ure adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay, padawatan nakman kit de, no adda di mon kayat akawis mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original pari tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawis kaw. Iso adya kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak manin itinapinta sa cellphone kaw, pari Jigaw. Daytay nyinginaan. Ay, wow. Nagganasan pari tito. Ikaw na talaga.
Investment ko dagit ang kakapinta sa gamit ko, pare Jigaw. Ay naggana sinjaw. Sige. Labasan ka pa dito parangan. Inakman pa, gistampay di tersina paray. Hay, una yun ayan ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawas na. Agasam, adalaeng dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray numapan ije talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kayat nalaeng nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pari titaw. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngem saan met nga agbaliw ti rupa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at tulingan. Anya man ang dayta sangpot mo, Tito. Ay kat baro abado ka, isang. Gimatang ka manen iti badom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumata nga kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din, Tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsoon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Baybay anak kadilatan. Day talatan ti pangibibusam iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa nabali taagapit ak tumanayin. At dan tumanin kwartata. Ken gumatang ak tumanayin iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel asa dita, isang. Kaya't kung araw nga iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka. Anya? Tapno ipagadagiti karuba. Akabagilag ti gumatang kadagitag kakangina akawis. Makaammo ka kunak manen, Tito. Hay, paramag ka talaga. Ayos pari titaw. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare Jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin. Ano agkurang ti inumin nga arak? Ay, wow, naggana sinjaw. Kakaiso na nga dakwartak pare Jigaw. Aghapi-hapi tamata. Pautangan nakman nga ro diti kwartam pari titaw. Manaw, pare Jigaw. Sangaribo ko mapare. Sa nga ribo uli. Mapitlaing taytad ko kan katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit mau, isang anak kao. Umayak bumulot iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik-ik ka ni Tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Ay, sinalbag talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't kat sir-sirbi day nga asawam. Naglayng agparamag, ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagasyaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kao. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. Saan ka gumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kendo amat a sibuyas. Apay nga umutang ka. Kat nagbak nang ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni Tito, Nana? Kat no agkakangina dagiti kawus na. Nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay kumatang. Ha? Iso ajak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipang pangruna na ti gumatang iti kaus na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasin day nga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, no siyak ti mapunuan. Awan sir-serbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mati si ta, isang. Wen, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutom. agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo akwarta kanyak?
Ada aya kwarta nga itid mo kanyak. Kwa. Igat-gatang mo mat iti agkakangina akawis mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaem. Di mo man pagsisikuran dagiti badbadok isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga? Isang? Wun, siya kung ti makam mo. Uray di kan bangtad iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ayaws. Ay na. Naganasin no kasta ba kay? Ano sa mon deta sardinas? Sana balit agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na. Nagmayatain. Ay na. Uray may sa ti asawa na muna tagrimijaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws. Mabisina ka talagaan bakit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka amangan. Ay, uwan man bakit? Ay, naggana sinjaw. Ay, lukata ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito'y asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito'y ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawain? Linutom dagiti kawiskaw isang. Una, total. Awan mat ititid mo kanyak apag gatang ko iti naimas asidaon. O, di daytan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana mabalain bakit? Oh, anya pa'y lang ti aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti paramag akasken ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon, saan ket adag iti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka mat siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't ti matay-dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka, ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang, Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles, no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak, ading Lorna. Diyak kaya't no iti igid-igid lang, Manong Rambo. Adamot nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabaliin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden, ading Lorna. Siya kundi makaamukin ka, itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kahit, ada ka di mo lang nasapulam a sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws a sayote. Ay, mawa mo makita nga imit mo a sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan, pare Rambo. Anya nga minday ta sayutay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla napuyatan ka, Rambo Lakay. Kasla nalaes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora Bakay. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpatnag di ta terasa ti balay. Anya? Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan kay ti turawg.
Kaslag burburag abulkan ti panagurok mao. Nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok amaturaw. Ah, Uray la agresires dagiti ngipon mo amaturaw. Kas kalaag karkarumkum itinaata amaais. ay niya lakit din ayan ni bakit. Iba ka na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ikwa, awan da ito'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga titengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit? Basol jay si iti damurtes da itaw, iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog tana, Flora bakit? Rabeen. Yakpay agtuglap. Ay, na umay kan abakit. Umuna ka nga ruden amaturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin amaturog, ta sa anak pa'y mat amakaturturog. Ay, kwa, iluten ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manyak! Ay, anya tinasakit ken ka, Flora, bakit? Bukaut, saka, ima, uno, pataw. Ha! Sumardeng ka man dita, Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod, Rambaw. Dayto'y laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe ay. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayutay. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayutay, iti rabe ay, pare Esteban. Agayaw mo ti banglo ti sayutay, iti rabe ay. Anya, nabanglo ay iti sayutay, paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Kasla masirok konti kaya mo asawan pare Rambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan, Mapan kagsapol, itinasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambe paray. Ada kwartam? Mada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang muti sa'yo ti ijay igigit ka. Urayan na ang ron, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagkadua sa'yo ti. Agkakaiwarada na. Huwag nga gipaiso paray. Naka-miniskirt da amin. Nagganas tiyaw. Agpili kan, tadan napilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita ne. Dita umas asidag asayutay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Asino mat nga dati ka doon, Manong Rambo. Alalay mo. Ay. Isa nak nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sa yutay. Ay, stay, babae ko na kuma. Agpili kalatan ka dagiti kakaduwang, Manong. Nakatakder dalaan dita igiti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayag ka. Kwa, ada nalukmag a babae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong. Ay, wain adeng. Jay nalukmag ti type kaw. Ngam nataanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Anya pa'y lati aramidam ngay pare Esteban. Asit gamo jay nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan.
Nay, nakatugaw ka mo't dito'y abay ka, lakay. Kariring ko ba kahit? Bimangon ako na, tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka anak kaida. Maktanganak ba kahit? Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa iti maturag. Sus, di na nadlaw akasang sangpet ko gayam dito'y palay. Mapanak ijay sa alas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mula pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. At the chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga adda sa yutem, tatang. Anya, ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ni nanang, tatang. Ay, jak mo't isuksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mo nga adda sa yutek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumot nga men. Ituloy mo, tikayat mo nga ibaga, tatang. Kasanumot nga men. Agad dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Kaya talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga agdigdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga agdigdigaws. Ngem di na matsuksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan ka paray. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Ay, pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Ay, naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutem. Ay na, kuha pare, matandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day taan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaem. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ay, kayat mo ti kwarta ba kay? Ay, kayat ko rambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwarta lakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka. Wow! Nagganasan no kasta lakay. Ay ngamnay. Masapa ka maturog tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kayat amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Naglukmag na ito'y babae. Kasla ka na kaltibagik tigurom na.
Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka no medyo naladawak. Ginmatangak pa'y ngamin iti balot. Ay, Kunak no di ka nagsupli kanya kita, Rabi. Love. Alaki raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukod na ka ni tatang, nanang. Amaw, Anya? Amuyo, alulukwid na kayo ni tatang? Wen. amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit taramidakan kwa na. Anya? Sa bali atao, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatang yaw, anak ko. Ha? Makita na taramidakan kwa na. Papanam lakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ko, Flora, bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal, bakit? Nasa paak arimwar itay. Aya, Wen, bakit? ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. andiyan ngay paray, mapantaman ang agsayutin no rabi ay. Ay kitwen apare, Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawayaak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumandan ang makita. Ay kit dagasin ka nga ron no rabi pare, Esteban. Nunanggag mo jay sa gawisiw kaw. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare, Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita pare. Eh, bangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sa'yo, tayo di taingigay. Ay kawanan Agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Mapay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak da ita asayutay. Kabarbaraw. Eh, kita niya pa'y later aramidem ngay. Asit gamon din nakitam asayuti paray. Ay kiwan pare, Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di ka talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kursonada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka, bayadan ka itinangin. Basta mayat ka itikayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Ay, Siyak nga raw drambaw. Dinak na ilasin adagaws. Gaputan na kapanglimlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Yamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Jak kayat. Madi kayat
Kumat nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Ay, Flora, bakit pa nga asem? Ay, di mo aramidan, dayta. Ay, pakawanan na kaon. Ay, iya ko nagsapuliti sa iyo. Promise, bakit? Anya. Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapuliti tarong tadakas, dayta. Amatlagayam nga ibagati dakas, sinarbag ka naglakayan. Ay, bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliw akaon. Ijakayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.